umuntu akahamba ufuna ijula ukuthi ngempela izinto zakhe mabe efuna ukuyilungisa ngendlela akabuze nabasekhaya ekhaya impela ukuthi la ekhaya izinto kuqala benizenza kanjani sishintshiswe yini pho ukuzenza ngendlela kwesenziwa ngayo eqaleni ngoba phela indlela eshintsha ngayo ukwenza iyona lesibulala kakhulu sabe sesifaka amakani noma ikephi sisifuna indlela yokuphila kanti indlela yokuphila sesingene ehlathini nje asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe izinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele kwazi kwasa amanxulume esibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe makuthi umushake kule channel ibizo lami ngumlekelelwa kambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zimbiza ngonduna kandaba untombisi emncumela insizwa zemkhombisana esinane saphuma ehlathini ekseni ngoba vuthwe ngoba sithola amabethe ngikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama isathe inkakane lakhe lathi ngihamba litheselo sithe lathi ngahamba ngumjabulele ngwamatheka komkakhe ngoba nje nomamatheka kuthi faca umshana wakofuze fulele omashiya amahlangathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kwaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV njengananamuhla nje angihambi ngedwa ngihamba nomkhuluphewa umkhuluphewa sikubingelele sikwamukele kwimpunga yesintu TV asibingelele mkhulu uNgcobo sibungelele nabalaleli bempunga lesintu TV ngithi-ke nami namhlanje kuyintokozo enkulu ukuthi ngithole leli thuba lokuphinda ngibuye futhi kwimpunga yesintu lapho sizokhuluma khona ngeindaba ezithile ezithinta amathambo ethu thina ndlemnyama ngiyabingelela ngiyabonga sibonge kakhulu mkhulu impela sike safika la sizokhuluma khona ngendaba yamanzi amnyama kodwa ke ngaphambi kokuba nje sihlabele phambili ngikutshele umbukelo wempunga yesintu TV ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe siwuthatha sisemphela ndaba la sikhona la sihlala khona nawe phansi sidingide indaba ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampishona uma kuukuthi khona okuthile ofisa ukucaciseleka kukona ngalomfanekiso oqoshiwe nomunye umfanekiso oqoshiwe wedlule lo okhuluma indaba amanzi amnyama ungazithinta zona inombolo lezi makuthi umkhulu uyamdinga ngizozenza mina inhlelo ukuthi abe khona la usuke uzomthola na kanjani umdinga uze khona la emphela ndaba uzokwazi ukuthi umthole akulekelele kuleyo nto odinga ukulekeleleka kuyona sathi indaba enkulu lapha namkhulu indaba yamanzi amnyama bonga mhlambe mangingabuza nje ukuthi indaba yamanzi amnyama incikene kangakanani nendaba yokungcola komsamo le yamanzi amnyama ijulile ngoba iubuthakathi nayo lokungcola komsamo nayo futhi iubuthakathi kodwa ukwenzeka kwalezi zinto zombili kuhlukile ngoba umsamo siyawungcolisa thina ngokwethu kanti lokho wamphethe amanzi amnyama basobethi sebenzisa inhlabathi zamathuna kwathathwa izinsila zethu zasetshenzwa ngendlela esetshenzwa ngayo abathakathi ke abasebenza indlela efanayo bonke banendlela abasebenza ngayo izinto mabe befuna ukudicelela phansi lowo muntu ochiwe sobeqinukwane leso sibongo esithile kodwa ke kuwe emnandi ke ukuthi ke uma be usuthola ukuthi ke nginenkinga ukuthi umsamo amonakele okanye ngaphehla amanzi amnyama lezi cishe izifane uma usuyibuka ngoba indlela okwenza ngayo nakendlela elungiswa ngayo cishe izifane kodwa umehluko uma bekuzobheka uma bekuphehlelwa amanzi amnyama kunohlelo okuyekhanjwe ngalo lokuyilungisa leyo nto leyo
abanye kwekuthiwa badla amanzi amnyama bese phinda badla amanzi amhlophe kuyiphothula sebezohlaba isilwane lesosihlaba sithi bazophothula amanzi amnyama beyilapha ngamakhambi bebesho bona indlela zokulapha ke ngangasho iqala ngathi imkhulu zihlukile okubalekile thina indlela sesisebenze ngayo thina njengo omkhulu sike sithande ukuthola inzala abantu yasekhaya ukuthi kwakubani bese sihlala phansi silalela udaba lwakhona angikhathali noma kuthiwa wavalwa umlomo kwavalwa thimthaqa wathiwa lo asophinda khulume simvalile samqeda esiswini sakho kanye kulabo besende kuye akusophinde kube khona umuntu osizakala sinesiqiniseko uma besilalela kahle emoyeni siyakwazi ukuyicubungula kahle indaba siyilandele ukusuka nokuhlala siyilandele kancane uma umuntu ephehlwa amanzi amnyama futhi uma umuntu umsamo wakhe wonakalisiwe izinto ezithile siyakwazi futhi ukuthi umsamo walowo muntu siwulandele ngokohlelo oluhle ngangayibalula ke emkhulu ke lento ngathi mina indlela esisebenza ngayo zihlukile kunjalo khona ikhambi khona abantu abalapha ngekhambi asibagxeki khona abalapha ngesikholwa kanye ngewasho kanye ngendlela echizini abalapha ngayo nabo futhi asibagxeki kodwa thina njengoba sila kwimpunga yesintu kunendlela esenza ngayo futhi esizwa abantu beqhamuka bebonga bathi siyabonga izinto hambe ivaleke ezimnyama kungenzeki lutho namhlanje sengiyakwazi ukuthi nginyakaze nikwazi ukwenza izinto njengabo bonke abantu ngale kokutshwala mkhulu ngale kokuthiwa mthatha izinto ukuthi umoshe kakhulu naqala ngoba umuntu ehluphekile efuna usizo lento angazi noma kufanele ngiyibuzeni mkhulu kodwa ke mhlambe ngenzeka uzongitshela mhlambe ukuthi kubalekile ukuthi ngiyibuze lo mbuzo lona mkhulu angazi noma kufanele ukuthi ngiwubuze kodwa kukhona enye insizwa la eyathi yona ihambile yakumuntu ngizwa kahle mkhulu wabe eseyinikeza isigroup ukuthi isona ezolungisa ngaso umsamo ngamanye amazwi njengomsamo wayonakele lesigubhu lesi izosebenzisa ukuthi ikhulume nethongo layo kungabe mhlawumbe umbukelo wempunga yesintu TV osizakala kanjalo singamluleka sithini kungabe mhlawumbe indlela ekuyiyona yini leyo asuke yalelwa yona noma mhlawumbe kusuke sekuokunye ngoba phela kubalekile ukuthi njengoba abantu behlela bebukela impunga yesintu TV thina sikhuluma ngezinto zethongo kubalekile abantu ukuthi izinto abazenza kube yizinto ezizoba injabulo nasethongweni lele igubhu mkhulu ngoba khona abantu abaphilayo ngayo abayisebenzisayo bathi bayaphila ngayo angibagxeki futhi angisoze ngabasola kodwa angaze ngezwe kuthiwa ukuze ngilungise isimo sami sasekhaya isimo sami sasendlini bese ngithi mina ngizosebenza into ethile okanye isigubhu okanye eyinyoka okanye kube kukhamba uthile lapha nemsamo kuthiwa ngizolungiselwa umsamo wami ufana nomuntu ongena ngewindow ongangeni ngesicapha ngoba uma ngabe uthi uzongilungisela ngiqaqela ngitholele ukhiyo lapho lahleke khona ungivule isicapha kahle ngingene kahle ngoba musu ungenza izinto ezithile ukuthi ngizokwazi ukukhuluma kulezi zinto ngoba zinemgomo yakhona ethile ongayona imigomo yalapha emsamo wakithi okungena imigomo yalapha na ethongeni lakithi ngoba phela ethongeni lakithi ngisuke ngibiza okhokho bokhokho ngibiza amakhehla ngibiza izalukwazi ngibiza wonke umuntu abadana abancane asebadlula kulomhlaba sabasandulelayo asebengale kwelamathonga ukwabeze bezeka kimi bezosilekelela la ekhaya abazizolekelela nangedwa kepha bazolekelela thina sonke emndenini ngoba uma ngabe mina sengiphatha igubhu kanye sengiphatha lokho engikuphathayo ngingasho ukuthi igubhu sengiphatha lokho engikuphathayo sho ngamanye amazwi mina ngifuna ukuphatha into yami ngedwa angifuni ukuphatha into yethu nomndeni sonke siumndeni siphile ekhaya kahle leyo ifana nakho ukuphehla amanzi amnyama ngoba mina ngicabangela mina angicabangeli umndeni wami wonke leyo akusiyona yokulungisa izinto leyo
ngoba sikhuluma ngokuphehla amanzi omnyama. Uma bephehla amanzi amnyama umuntu usuyefuna ichonga lisebenzele yena lingasebenzeli wonke umuntu ekhaya lo osuke ephehlela umuntu ephehlela umuzi amanzi amnyama usuke efuna into yakhe yedwa hayi into yomndeni wakhe wonke usuke efuna ukuphakanyelwa na yedwa usuke ukuphakama na yedwa abonakala ukuthi yena ungubani yena. Kodwa uma ngabe sizolungisa umsamo sosilungisela wonke umuntu okhona lapha ekhaya ukuze nombani ocelelwa inhlanhla ethongini mabe enenkinga ethile kuyapha emsamo ukhunywe nangu sibani bani uyagula nangu sibani bani uyacela ukufuna amatoho nangu sibani ucela ukufuna imisebenzi nangu sibani ufuna umshado izinto zenzeka izinto uma usunginikeza lo unginikeze yona uthi angiyiphathe ngosebenzisa yona ufuna ukwenza izinto zami usungiphehlisa amanzi amnyama ngamanye amazwi usuyangithakathisa edlozini. Kodwa njengoba ngishilo lento inemgomo yakhona noma abafowethu abakwenzayo lokho abenza lokho bengakuphika lokho kodwa kunjalo ukuthi awukwazi ukuthi ngithi ngolungisela abantu ngolungisela umuntu inkinga asuke nayo bese nginikeza into yakhe yedwa into ayisebenzela yedwa asilikhuluma iqiniso bakwethu usuke ufuna ukuyothwala usuke uthwele ngoba into yakho wedwa akuyona into yasekhaya akuyona into yasemndenini wonke. Mbukelo impunga yesintu TV mina ngazi ukuthi uma ungathi uyasuka kwimpunga yesintu TV kuphi la ungaya khona ngoba la kwimpunga yesintu sikhuluma izinto sizibeke obala ukuze uthi noma nawe usuyithatha leyo ndlela enqamlelayo kodwa ube wazi ukuthi yini yona lozifaka kuyona. Yingakho ke izinto sike sizibeke obala ukuze isinqumo sakho uyosithatha uyothi usuzisola ngaso bese ukhumbule ukuthi kodwa wakwenza wazi lokho owakwenza. Mkhulu khona umuntu la othola ukuthi usezwilene umsamo wakhe ukuthi awulungile. Usezwile futhi ukuthi umsamo wakhe iwona umbhedisela izinto zakhe. Kodwa manje lo muntu lona uma eyithula indaba kubo abantu bona bafike bathi hayi thina asinankinga thina. Mhlamba abanye bayakholwa khona ekhaya abakholelwe intweni kodwa ezithinta isintu bese sidideka ukuthi ke ukholwa kunjani kanti makukhona ezinye izinto ezisizayo nekuyizona ongeke ukholelwe kuzona akikho lapho. Umuntu ofana naloyo ke yena nangu-ke manje kufanele ngabe mhlambe uya ekhaya uyolungisa naku-ke kubo-ke manje akakwazi ukuthi izinto zilunge. Kungabe mhlambe yena-ke isimo sakhe lo muntu onjalo silungiseka kanjani nomuntu futhi othola ukuthi umsamo wakhe awulungile kodwa manje akanalo ikhaya kodwa unayo indawo ahlala kuyona. Kungabe mhlambe lowo muntu naye angakwazi ukuthi asizakale ngoba phela makukhulunywa ngomsamo kusokukhulunywa ngabantu abadala laba bangasekho okufuna balungiswe. No lukhona usizo liyatholakala usizo kubantu abanjengalabo. Kodwa kube njengoba ngisho eqaleni ukuthi lento iyafana nokuthatha igroup ethile ukuthatha mhlambe ukhamba oluthile noma unikezwe imbali ethile umusu umisela umuntu umsamo wakhe ngendlela thizeni efuna ukulungisa into zakhe ukuthi ekhaya abambisane nesimo lesi ashoyo yena. Kodwa sike sithande ukuthi into yokuqala esike siyenze thina sike sithanda ukuthi umuntu lo osefike simneze into ethile sithi hamba ufike uyogeza wena ugeza abantu abakuwe emzimbeni ubageze bakwazi bayikhulumele bona basekhaya abanye ngoba ngeke into ibone wena wethu lawa bathi inkinga abanenkinga nabanenkinga nabezabo kunjalo. Kodwa bese kunikeza into sosineza into hamba ugeze wena ugezeke wena kube clean kuwena emzimbeni. Uthi usaklineka wena emzimbeni bayalibona ushintsho nasekhaya bese bayakhuluma ukuthi hayibo ugeza ngani kwenzakalani ngempela kuwe busuyachaza no bakwethu njengoba ngasho nenkinga kanje kunomuntu kanye kunomthandazo kanye kunogogo thile okanye kunekhehle thile elanginikeza isiwashiso ukuthi langineza ikhubalele ukuthi lithi akwengeze ngalo ukuze ngibone ukuthi inkinga enginayo ayizoxazululeka yini. Hayi ukuthi uhambe emsamo hayi ukuthi uhamba uthinta into ethile ezempepho nani unikezwe ikhubalo ukuthi akayisenzela igezele yona ageze izithunywa lezikuye ngoba umuntu nomuntu unezithunywa ezikuye ezisebenzayo kuye ezimgadile ukuthi angaweli eweni athi noma ehamba angangeni ezibeni engakwazi ukubhukuda
yilezo ithunywa ke lezo mabe seyidungeke zoba lapha ekhaya makuwanakela umsamo nezithunywa lezi zikuye ziyadungeka kwazona kodwa inhloso yazo ayikwazi ukumshiya ngoba phela sinikezwe into azimgade phela so lo muntu uyagezeka lo muntu babone ushintsho inhloso ethi ukuthi bonke abasekhaya babone uguquko kuye bese bayasondela ngoba ngokubona ushintsho empilweni yakho omkhulu nawo ubonshintsho empilweni yami ngithanda ukusondela hayibo phela ngiyakwazi wena kwenzekeni ngempela kumase ngiyathi no why ngenza u1 no2 no3 awu nathi awusize phela nathi singena lapho ke indaba ke ukuthi kayi ke sesiyaqala ke sesiyangenelela ke emndenini ke emva kwalokho ukuba isimo somsamo asidingi isilungiso umuntu oyedwa sike sidinga isilungiswe umuntu umndeni wonke futhi lento ngendlela enziwa ngayo ibucayi ngendlela xa kuwenza ngoba isu ngangidingi ukuthi mina ngicabangele mina futhi ukuthi asingenelana nomfowethu wantadewethu ukuthi asingenana naye kodwa uma siyilungisa noma kuthiwa akekho yena kunendlela sesikhulume ngayo hayi bengabe ngekho senza kanjani yena siwe singamthakathi futhi siwe singambulali kepha siwe simazi akekho loyo osuke khona lo langa lwesenza lo msebenzi loyo uyabika uthi ubani nobani la ekhasi bangaka kunendlela kaSibanibani engekho la nekaSibanibani engekho la kanje but zonke lezo zinto njengalezo mase silungisela lo mndeni esikuwona usokulungiselwa wonke umuntu okhona kulolo khehla elinzala abantu ngizwa kahle ngixolise mkhulu ukuthi ngingene emadevini ukuthi khona into la efikayo la mkhulu enkathini namuhla indlala isiningi ngizwa kahle nabantu futhi abasebenza abantu nabo baningi ngizwa kahle abanye babo baqula abantu sizokubeka lokho abanye babo izigebengu nangu umuntu yakhumbula nje ngelinye ilanga umfowethu uyangishayela uthi umfowethu yazi khona umuntu ekade ngiye kuyena la ungitshela ukuthi kufuna ayolungisa umsamo ekhaya ngithi mina uthini uthi uthe ufuna ayolungisa umsamo bese ezongembula ingubo ngathi mina uthi unani umsamo wabe sexhumana nawe umfowethu egulelwa ingane wamtshela ukuthi kufanele sishisa impepho ngahamba ngayoshisa impepho ingane yabangcono ngakusasa nje yavele yabangcono ngizwa ngase ngimbuzo ukuthi lo msamo ke manje kade kuthiwa awuzolungiswa ingane ngathi ngishisa impepho mina ngakusasa wena mangihamba wangifonela ukuthi bese kukhona isithwala mbiza ingane isindile lapha umsamo kanti lo ekuthiwa kufuna uzolungiswa imuphi umbuzo ngobuza kwemkhulu nangoku umuntu ke mhlambeke uthole umuntu wathi hayi kufuna ngizokulungisela umsamo ngesizathu sokuthi uyasebenza kungabe wena ke mhlambe makufika umuntu kanjalo osefika ngokuthi ufuna uyomlungisela umsamo uyakwazini ukuthi mhlambe ubone ukuthi umsamo wakhe hayi ngoba nakuyiwona ongcolile kodwa ushawa yenye inkinga lo muntu okade ekhuluma leyo nto ubekhuluma nje ngoba nake ufuna ukusebenza awona mkhulu lephuzo lithintayo libaleke kakhulu sebaningi befika bekhala ngezinto kuthiwa baphehlelwa amanzi amnyama ehlokweni sange esidlule sayikhuluma kakhulu ngokuphehlelwa amanzi amnyama abantu begijima bethi baphehlelwa amanzi amnyama sibefika la kumina la imphelandaba sesilalela udaba lakhe sithoje amanzi amnyama awekho amanzi amnyama aphehliwe kunjalo sikulungise futhi lokho simchazele umuntu inkinga yakhe ukuthi no uhambe lapho uhambe khona kwathi uphehlelwa amanzi amnyama awekho amanzi amnyama aphehliwe kahle kahle empilweni yakhe abantu abaningi into ezibashayayo ukungcola kwezinto nanenkambo eningi abayihambayo usho ukuthi umuntu ungena kugobela uthile amfice athi umuntu unenhlanhla yokuzalwa ngoba akekho umuntu onenhlanhla yokuzalwa kunjalo ugobela othile asuke umona noma ngisuka umona bese ngiyamvala umuntu enhlahleni yakhe azalwe nayo bathe ngqo umuntu ngapha athi ngqo umuntu ngapha sewavalwa enhlahleni yakhe ayizalwe nayo so inkinga njengalezo siyahlangabezana nazo ukuthi umuntu athi unesilwane kanti akhosilwane athi umuntu mina kuthiwa mina umsamo ungcolile kanti awona umsamo ongcolile kanti omunye intombi yakhe akithelwa isisu ingane le yakhe lokhu isilwane kanti le ngane yakhe le ufuna lungisele ingane iphetho sakhe iphumelele
athi usisi mina nginenkinga menthana nje besilisa siyagabana njalo silwe kube njanga njana kuthi uhamba nesilwane kanti waphunyelwa isisu siswa ngabona athi omunye uthi umsamo ungcolile kanje kanti ogogo kwafanele kube nenhlambuluko yezalukwazi ngoba abantu abaqala bethanda ukuthatha isithembu kunenhlambuluko yabadala ufanele yenziwe phela awukunakayela umsamo ufanele kwenziwe inhlambuluko edalweni yalabantu abathile abadala ekhase badlula emhlabeni abanye omunye washaya uyise ngempama nwachuka unina uthothi emva kwalokho njalo kwenziwa izinto ekhaya sekuvuka lo nkulumo ngale kwelethonga kulamathonga kuthiwa ayilungiswe kumele beza abalungile beze befuhleleka kuthi nesiphilayo bazophambanisa izinto zethu kanti bafuna inhlambuluko hayi ngoba umsamo wethu ungekho right ungekho yenziwe inhlambuluko singene ngaphakathi kushisa impepho babonga abantu insuku zasekhaya siqhubeke futhi sabe kahle into zasemakhaya so iyakhathaza ke le yokuthi sikhulume thina njengogoba sikhulume izinto ezingekho kungakho ngiphinde ngicizelele ukuthi abaningi abafikayo bafike neindaba or nezitori eziningi zokuthi bathi izinto zabo kuthiwa zolela kanje behlala phansi ngoba sike sithanda ukulanda udaba lo muntu njengoba lunjalo singatatazeli futhi siwe singakuhloleli futhi ngoba leyo kuhlola ibuye ingikhathaze kakhulu sihlala phansi nabantu bemphela ndaba bebefikile mhlawumbe umkhulu mpunga engicela ukuthi hayi kunomuntu okudingayo la hlala phansi sixoxe naye silumunyunge udaba sithole imvelaphi yakhe kahle yonke ukuthi isukaphi iyaphi kuyilapho ke sithola khona inkinga yakhe ukuthi ngahlahle ngempela ikuphi kuyenzeka ke omunye athi ongaqasha uqadaba lakhe sho sesiyayibuka inkinga ukuthi hayi mfowethu ungaqodwa lakho udaba kusuka lapha nalapha sithi umdayi lo daba ngilwazi balunjalo sithi ke cha asikwazi ukujomba siyokulungisela lokhuyana sikushiye lokhu ngemumva asikulungise lokho njengoba kunjalo kuyima into zakho ikanye mbukelo mpunga yesintu TV asingaqedeli idatha lakho uma ukuthi kukhona okuthile ofisa ukuthi ucaciseleke kukona kulesihloko besisikhuluma sokulungiswa komsamo uzokhumbula ukuthi abantu abaningi sebamaqile akwazi ukuzikhotha emhlanje umuntu usovela kusukele nje avela athi umuntu umsamo wakeni ungcolile kufuna ngizokugezela umsamo uvumeke nawe kanti hayi ngoba naku ukuthi umsamo wakho ungcolile uvela ungawuboni umehluko emva kwalokho ngiyacela ke bafowethu ukuthi uma ukuthi nemdinga umkhulu inamba lezi enizibonayo la muthinteni kuzona nenza inhlelo zokuthi nimbone uma kuukuthi futhi ngempela bafowethu niyafisa ukuthi nifike la imphelandaba sizoxoxa uzani bafowethu imphelandaba sizodingida sicubungula udaba lakho sikunikeze umhlahlandlela uhambe uye kolungisa lokho ekufanele ukulungisa indlela yethongo ke bafowethu ayinqamleli kodwa indlela yethongo ihamba nje la kufanele ukuthi ihambe khona uma ke umuntu ubozijwayeza ukuthi izinto uzenze ngendlela ekuyiyona ungaphuthumi ngoba uma uphuthuma uyogcina uthola izinto ezithile ezokwenza ukuthi unqamlele bese uxabane nethongo kusasa ngaphambi kokuba siphetheke emkhulu mhlambe awakho okuphetha angathini elami lokuphetha nje mpunga yesintu lisobala umelezo omunye kuphela zazi impande zakho uma bungazazi zifune ukuthi mesifunde iBhayibheli lapha abafunda amaBhayibheli bathi imbazo yami bengiyiboleki uwele la umuntu akahamba ufuna ijula ukuthi ngempela izinto zakhe mabe efuna ukuyilungisa ngendlela akabuzi nabasekhaya impela ukuthi la ekhaya izinto qala benizenza kanjani sishintshiswe yini pho ukuzenza ngendlela kwesenziwa ngayo eqaleni ngoba phela indlela eshintsha ngayo ukwenza iyona lesibulala kakhulu sabe sesifaka amakani noma ikephi sisifuna indlela yokuphila kanti indlela yokuphila sesingena ehlathini nje ngiyabonga mpunga yesintu asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu TV siyacela ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uthathe udluliselena kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu zikhona nencwadi esiziloba esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe zontathu ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg uma ukuthi ukude nale ndawo siyakwazi ukuthi senze inhlelo zokuthi sikuthumelele zona zifike kwena qathatha ake sithi ke nje impunga